Druga работа što je važna, kad čovjek ne smije da padne u beznadež. Pošto Allah u Kur'anu veli: "Innehu la yej'esu min rawhi Allahi illa al-qawmul kafirun." I nemoj da gubiš nadež. Onaj koji gubi nadež, to je kafir. Innehu la yej'esu min rawhi Allah, onaj koji gubi nadež od Allah, ti se veli Allah kafirun, ti se nevernici. Musliman ne smije da gubi nadež. Do posljedan moment treba se bori i da ima verba. Allah dželle dželaluhu, da Allah je silan i moćan da popravi situaciju. Ne smije da se gubi nadež. Kaže jedan šejh po ime Ait al-Qarni, je šejh u Saudijska Arabija, kaže jedan primjer. Zar da žena muslimanka, koja žena veli, mi umre mažot, mi ostavi 5 djetini, 5 sinaci, a ja znači plus, znači siromašno, 30 godina. Deca treba da se školovat, kućeva kaj što živeme, treba da se ruši, da pomine pat. Me obsedova, me obsedna, me javna, križi, sekiraci, problemi. 5 decina, 5 djetimi, nemaš mašku. Maška osoba doma koja se križi. Dovica su sinaci, plus siromašni, deca treba se školovat, plus kućata, izreku projekt treba da se ruši, da pomine pat. Znači, sekiraci, će pukneš. Ne apčinja da piješ, ne aspirini, ne diazepami, ništa ne pomogvi. I vika na radio, imalo Saudijska Arabija, radio, se vika radio El Kur'an al-Karim, radio na Kur'an al-Karim. Što? Znači, po to radio se pušta Kur'an, znači cijel dan da uči Kur'an, prijevod i tako natamo. I reče, slušnav tuka ders. I u ten ders, koliko mu ti pomogne u životu. I slušnav deka pejgamber, alejhi selam, rekao, men lezima l-istighfar, koji čovjek mu se obrati na Allah dželle dželaluhu, iskreno, to srce, i bara proška ke Allah, go moli Allah dželle šanuhu, Allah dželle dželaluhu od sve koje gajle će mu dade izlaz, a od sve koji problem rešenije, i će mu pušti risk u jerzukhu min hajthu la ihtasib, i će mu pušti risk od kada što ne se nadava. To je hadis na pejgambera alejhi selam. I vika pošla da pravam ta dova da. Reče, za to mjesto za kućata vredila prije 20, сега meni mi dadao 50.000. Prvo kućno to prašanje je rečeno. Dete što došlo u školu stana hafiz na Kur'an. Koja stana hafiz na Kur'an, svi te organizacije počna da se križat, nije ću prezede me, paz nas, nije ću go školovame, nije ću da me stipendija, sve. I reče, posle nekoliko meseci, koja vidov, svi te raboti dojda na mjesto. A ja vikam, prvi pomislio, ne udu bilja, koji zna što će vidjeti su mene, će zaginam. I počela da se smijam po sebe. Čovjek ima momenti u životu. Znači, da li bilo na rabota, da li bilo doma, da li bilo kaj bilo. Čovjek ima neki momenti koji toliko silno će go pritisnat, znači će go pritisnat, galjenja, sekiraciji, i čovjek će reći, potrebno da umram. I pravi kreforma. Ne smiješ da rećeš tako. Zato Allah Đelešanu namjerno da gi puštu tije problemi. Zašto? Železo to, što na što se topi na oganj. Mora da ima test. Allah ti pušta problemi, iskušenja, malo da se setiš, da vidiš da ne se grešim negdje, da napraviš tujbe, da napraviš istikvar, zašto posle koja će rešati tije problemi, će ćeš, alhamdulillah. Čovjek bolen, koja će ozdrave, što znači da bude zdrav. Taka je život. I zato znači, čovjek mora protiv ova bolest na 21. vijek, koja je bolest na stres, mora čovjek da je privođa sofera. Zašto? Videći sami te psiholozi, psihijatri, naučnici, rekli i potvrdili, deka čovjek sofera, ovi raboti gi rešava mnogo lesno. Bolesno gi nadminova. A plus, veli pejgamber sa sellem, u hadis Tirmizi, veli pejgamber alejhi selam, la yazalu al-bala'u bil mu'min. Vernik od postojano ima iskušenje. Fi nefsihi, prvo može vo nego. Fi malihi, vo njegovo bogatstvo. Vo ahlihi, ili vo njegova familija. Postojano iskušenja. Hatta jelka Allah, vo lejsa lije hatije. Dori toliko ima iskušenja, problemi sekiraciji,
Дори че оди по земја, а на него више нема грев. Како? Искушенијата, маките, секирациите, тие се од Аллах Джелле Джелалуху да те очистат. Бидејќи човекот без тие работи човекот ќе аздиса. Затоа го молим Аллах Джелле Джелалуху со довата на пегамбер саллаллаху теала алейхи ва селем, Аллах Джелле Джелалуху да ни помогне во ова тешко и депресивно и разочарувачко време. Аллах Джелле Джелалуху да ни даде смиреност, дин и иман, да ни даде сабор, трпение и издржливост, да ги надминеме сите искушенија дуњалучки кои доаѓаат во нас, во нашите фамилии и во нашите богатства. Васидна Мухамед ва алейхи ва сахби аџмаин.